Haka jelakai ka penikong juga klub Inter Miami. Kata haka jelakai juga Major League Soccer. Ka klub Inter Miami ka belai kon Persia ya ka LAFC haka ni ka jelakai. Kata haka Arpa Atrik mentau benai. Haka bakala syaremno haka ni ka jelakai ka penikong dan lai gol la not. U kapten juga klub Inter Miami u Messi la mud benrum syaka kamra juga referee adin belakot ka jelakai. Henry u parlok u bayajan po Lionel Messi kata Luis Suarez labat yu Lionel Messi bandrung syaka kamra ka jongki. Kublesh puni pi wei ki baju sotanat pas ngapi kubor hakre ka channel. Hapangi pha syaka jelakai ka benikong juga klub Inter Miami kata ka jelakai ka Major League Soccer kala syaremno dan laigo lanot haka LAFC haka ni ka jelakai. Haka bol Lionel Messi la dap ka jimbitar yu referee haka bagi fall ki bola dai penyo haka ni ka jelakai. Henry yu referee uba penya jaka ni ka jelakai. Shimla ai satya yaki fall ki bol Lionel Messi udai hak penyo haka ni ka jelakai. Messi ubam julong menu kumne. Henry namar ka jelakai juga referee kala penpitar yu haka bakala penmi ka jingkiwen kendiat adin baka klub Inter Miami kala syaremno dan laigo lanot haka jelakai Persia ya ka Los Angeles FC. Kata ka jelakai ka benikong cok ayam lakai cok Major League Soccer haka Arpa Atrik mentau benai. Ka video dan ikidur kala penpau bha akhiran san social media kapan ibu Messi belas ngausi ya ka jingle juga referee bala keno bola persang bandrung cok locker room juga referee banyo banyak keren jaki. Haka ni ka video dan ikidur kala pen yo perlok cok Messi Luis Suarez badang persang ban bat ya ka keti cok ban khanglat yu ban lej syajan cok te ka jaka. Ka jelakai ka pabo cok klub Inter Miami lani ka jelakai ka baar kan long haka arterik cubrai match kata ka pol sajteng mestap Persia ya ka Orlando City dongin se syampat agi webagi kubor ki ban sawan kublesh pun